Unpassed club na 2 years. Wabona leso passed club is Anlo ya spela na 2 years. Lokule a spela na 2 years. Mr. Tsanda ku passed club. Nikataka ku after 9 months principal aba ko mingwana untshwa. Loko ina mu bona principal swi ri ba 10 week. Wabona swa tswa ntheniwa. Wabona leswa swa ku tisa swihlangi swi fika swi hlupheka swa bava swi famba kahle swi kombisiwa ne ka social media ku vanhu lava va na vumbundlisani byin'wana byo ka byi nga ri kahle so va yisa lavaya misa luya good ngopfu hi ku cicacica swinhwanyetani leswiya a kha ambundlusa so sweswiwani a ri na njhamba leyin'wana xinjhambani lexiya Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Shangani Gang shangi se ile moyeni la hileka history mystery yeah namhla ngithamna unkulu wa munhu la ngithamna principal General Brigadier Dlal Khilamunzis Inokusheng Amson Odrick Ota Waswita. wabona leri i vito ro leha ku tlula mavito hinkwawo leri nga ka the Guinness Book History of Records waswita hey principal Yeah. before yakule ne Yeah. ma principal hi ku mbundlusa vana va xikolo manghozi ngopfu na xana mi nga swi tshami vana wona nkateko wa ku mba mitisela mavele vana va xikolo wabona swo fana na sweswo swi leswi mina ni sirhelelaka vanhu hi swona ni nge koti ku va ni swi endla hikuva loko wo endla sweswo u swi tiva ku huma hi gede peceni ya wena yi tekiwini swilo swa wena hinkwaswo swi fambile hi mhaka swi swo ka swi nga nyawuki and awusa n'wana wa xikolo a mi sendela mavele nyana a ni tirheli kona kwalani va ni chava blind wavona vana va chava ngopfu vanhu vo mbala ma-4 eyes loko va mbala ma-4 eyes hi ndlela leyi ku hava ku va nga ku chava hayi okay ni vula mhaka principal yi mbala xijita mara i ntswantsinyana mara ya ha ri mijita lero vana va xikolo va masiku lava ma 2000 a na vhele loko na mpfula liya principal ve ra yi tisa vana va tinghwadla Yeah. a va ha chavi nchumu vana lavaya no mpfula liya wa va lava nsiha u khalabyini va wu teka switetano allright mo huma ka yeleyo principal twanani laha ne yeah ku na misa n'wana ve ri Darius Cortez ne yeah a nga tsala a twa ku vava ngopfu yeah mo ni mi hlayela ni hlayeli sweswo se ni hlaya bibele hayi bibele yona yi lava ku yona aku guys I'm not okay my side chick of 2 years got married yesterday leswi vulaku ku ri side chick liya Hi yi Xitsonga. teku yi ri na ma 2 years or a ri na 2 years a yi tekini na ku mi byela kahle Xitsonga yeah misalo u vula ku munhu loyi a n'wi tsakisaka hi swa masangu loyi wa le tlhelo a side chick i vavasati lava u va ku na vona ne u ya ka vona u ya ti tsakisa hi ku mbundlusa swigangu se laha a vulaka timhaka ta swa ku munhu luya va na 2 years va kha va rhandzana Yeah. ivi a hlamala se a ri ku cateni xana n'wina mi vona vhiyo leyi ku laka swi njhani no wa vona swo fana na sweswo swa humelela ku na miyiza loyi ni n'wi tivaka mina a ngo ni byela street ko va ka ni nge vuli vito ra yena mara u ta swi tiva yena ku ri loko mi ngwana ta nombelani hi yona nombelana a hi yona mara nombelani na yona ni na xitori xa yona ko va ku Hi ta taka xa Nombelani. Hlamuselani. wena ku xa nombelani xi tsakisa ngopfu ku hava xitori lexi ni nga tshama ni xi kuma yo fana na xa miyiza loyi ni kombela mi xi boxa ni xi boxa wa tsundzuka siku leriya vela miyiza loko no xi boxa ni vona ni xaka ku ri swi tele switori swa kona. ku na wa swi tiva A va yena. nyana Nombelani. a nga xi hleketi Hlamuselani. a hi ri ka radio ni xi boxa hayi boxa mi nga xi boxi mi nga xi boxi
Emtirholo bya mina. lexi a xi boxeki hi ku loko no xi boxa ne miza loyi minduku Va nga khomiwa. ni nga kumeka se kumbexani ku ri na ti-problem to tala ngopfu leti ti fanele ku tlhela ti solviwa hi mina mara ko va ku i timhaka ta ku ri loko hi hetini laha kumbexani ni nga mi boxela xona mi ta vona ku ri swa fanela ku ri kumbexani hi nga xi vulavula emoyeni na hi wa swi tiva Okay. ku ri ku za a hlakalela hi ndlela leyi timhaka loko wa xi tiva xitori lexi a xi tsakisa ngopfu Se mara va hlamusela xana loko hlamusela xona xa muyisa wun'wana. Mi te ku na muyisa wun'wana. miza luya a ku ri bra mina ngopfu mani wa ta ku siku rin'wana na sweswi ka ha ri bra mina mara u ta swi tiva swo tiviwa hi mina na yena ene a nge ni endli nchumu hikuva a ni vulangi vito ra yena ene ku hava munhu la nga ta swi tiva na swin'wana na swin'wana miza luya hi swin'we namuntlha ku ri wa vutlhanu wa vona loko ku ri wa vutlhanu ivi hi tshama hi tinwela sweswi a hi tinwela swona na swin'wana na swin'wana miza luya a ya kuma ku ri nsati wa yena a cata hi mugivelo wa luwa a swi kuma ka munghana wa nsati wa yena se wa yi vona mhaka yo fana na leyi swi leswi humelelaka minkarhi yo tala wa vona ku na switori swo tala ngopfu leswi humelelaka leswi u kumaka ku a swi fanele swi nga humelelanga munhu loyi vo ngo i n'wansati u nga n'wi thembi na Ya, o dangerous. Mangu to ka George. a ka George Loyi na hosta ku na yena la. na U ngona hlayisini n'wana 5 years a kuma ku a hi n'wana wa yena. he bana Swo humelela. So, hi vulavula sweswi hi swi tiva ku swi endlekaka kwala kusuhi. ya Ma twisisa? Imagine aka George a tiva munhu ku i n'wana wa yena a n'wi hlayisa Yeah. a hamba senda na mali. ya A chuma na mabazini phemisa loya. no Mali leyi ya mnyikelo. mali leyi amnyikelo yo a yi famba A ya kaya ya n'waneni. Imagine a ti tsona for nkarhi luwa wa ku leha. A mabazini aka George. miza luya a chumayela ku laha ka mabazi ne Loyi aka George wale wa hinga na hina kwala. That's why ne vanhu va ku tala swa penga ka George. Vanhu va ku tala va nga rhanga va chumayila. Yeah. Va tshika ku chumaya va ya mabyaleni. Yeah. Ku na problem hi vona. ya a wu hembi swilo leswi swa humelela minkarhi yo tala and loko hi ri vanhu hi fanele hi swi amukela swilo swo fana na leswi na swin'wana hi ku wa vona loko swilo swi humeleli hi ndlela leyi a swi vuli timhaka ta ku ri munhu u fanele a ti dlaya kumbe a ti hetisa na swin'wana na swin'wana i misava yi nga tani xo sungula lexi hi faneleke hi xi tiva na xo hetelela timhaka ta ku n'wansati a nga tshembekangi tanihileswi n'wanuna a bibeleni na yena a nga tshembekangiki Na yemisa loyi hi vulaka hi aka George. ya Hi yo tshama hasi na hina hi vulavula na yena. a ku ri na leswi a swi hleketini A swi tiki ngopfu a dya. Swi swi tiki nga swi heti ngopfu. nkarhi wo leha ku fika Swi kwihi tiki ngopfu. A tshama ka hi cheka hi ti-call ku mara swi right. nga swi heti nkarhi wo leha ku fika kwihi For nkarhi wo endleki. That's why a nga va hetini masiku lama ma nga tekiwa hosi yesu a kha a nga dyi timhaka ta ku a fanele a ti tsona loko mo vona manwele ma yena ma byala. Ah. Ma va n'wi hi yona nkingha leyi vulavulaka hi yona. Okay. Swa affecta ngopfu sweswiya. Yeah. So ka Gaza ne ku na misa n'wana va ri i Sivara na Skuni. Va vitaniwa sweswo va ku i Sivara na Skuni. ya So misa loyi va ri i mixo ne. ya U good ngopfu hi ku jola like hi ku targeta vavasati lava nga titlayiti ta ka SASSA. allegedly Va kana na SASSA vana va. Loko mo va vona ne loko mo va vona ne mo vona ku loyi wasati wa denda lo. ya So misa loya loko hi hlamusela lenda xitori xa yena xa mixo. Yeah. U hlamusela ku hi yo tshiki xikolo ka grade 10 hi ku a swi n'wi pfuni hi nchumu. ya N'wina ze mudyondzisi ni xo swa mbava loko mi twa n'wana ntsanana a ku wa tshika xikolo. Sharp. So ivi a rhandzana na xin'wana xin'wanyana. Xin'wana lexi loko va kha va rhandzana ni un'wana wa vanhu lava nga loko n'wana loyi a tlheleli kaya a ya xikolweni n'wana loyi a rhandzana na mina na misa lowani. Misa hi yo tshiki se xikolo. n'wana loyi a fanele swi nga ta vula ku na yena miza loyi wa ha ri n'wana I n'wana ntsongo. a yo tshika Yo xikolo tshika xikolo hi 2000 sure. se mara xi heli xi tlhelerini a kaya xi Lexa xa nhonyana lexa xi vi xi tlhelela kaya Yeah. ivi xi tlhelela xikolweni. eh So misa loyi ivi a i misa loyo a jola na xikolo lexa xo sungula sukela ku jaha lexa mi nga zami xikundza mi nga xi rhwala tibeke xi xi ya kaya ava loko vanhu va xi advice misa loyo a xi ku sukela ku jaha leyi xikolo lexa xi nga za xi rhuketele vanhu va le ka vona xi ku a swi va ngheni helo loko kaya va xi khuza ne xi ku leswi a nyikaka swo n'wina mi ta nyika kaya na se va hlamuli va ku yini va te va ta xi nyika a va nga ta yi kota va za yi kota hina n'wina n'we nga xi nyika hi vanhu tona se mina ni nyiki Skoni nsiya la no a ni nga vulavuli swona ni twa ku vulavuriwa hi timhaka ta ku nyikana okay tonani kaya
va tsandzeki ku xi nyika leswi a xi lava as ku ri nsiha xona xi vula ku xi lava mixo hi ku va xi nyika siha so mara loko ka social media mi kuma ku tshama kha xikhuza xi za xi tlhelela kaya se xi le xikolweni sweswiwani ivi muyisa luya a landza un'wana nhwanyana vajoli va va kha va endla content ka Facebook na xona lexiya se xi fambini ku landza un'wanyana so vanhu lava landziwaka wa va vona ku i vanhu lava va nga na ti-problem to karhi ti-problem leta to fambelana na le vuxakeni na mihleketo okay se loyi a nga n'wi kuma sweswiwani a va ri swin'we va ri ka Chavi CMC lava kha va interview ku va hlangani njhani ma swi twisisa ku va hlangani njhani se kha xi hlamusela tani xiya kuna mizan'wana na xinhweta xin'wana xo mbala swilo swo basa so hi gudu a va eka kokwana Chauke gigini wa xi vulavulisa xi ku na mixota vito ra Yesu miza lawo a tikomba i nga ri jola na xin'wana xo vulavula hi tinjamba hi vona a mbale swo basa last week ni xo mi voni vona njamba wa yi tiva we njamba ni yi tivi a wu yi tivi njamba ma yi tiva njamba n'wina kwale njamba i ku jikijela he vana wa vona loko ku ri a wu tivi njamba ne famba ka ngwenya leya Fiction yo mbala hembe yin'wana kumbe u ya ka xin'wana ve ri Bongani Keke Bongani Keke a wu thiliya ya xinhwanyana lexiya yi rhandzana na Bongani Keke ku ya hi ti-content leti va ti humesaka se laya loko ni vutisa timhaka ta njamba i mhaka ya ku Fiction u te njamba wa yi lava se njamba Fiction u te wa yi lava ivi mara a hela nga yi kumanga a nga ha swi twisisi ku swi ta endlisa ku yini wa yi vona mhaka leyi se mara na xogo siku rin'wana Bongani Keke luya hi wun'wana wa vanhu lava a va ri ku mbundlisiweni hi yena misa luya swi tlhela swi famba kahle swi kombisiwa eka social media ku vanhu lava va na vumbundlisani byin'wana byo ka byi nga ri kahle so va yisa lavaya misa luya u good ngopfu hi ku cincacinca swinhwanyana leswiya a kha a mbundlusa so sweswiwani a ri na njhamba leyin'wana xinjhambani lexiya njhambani ni xi voni kha xi tsutsuma a ni kha ni swi landzelela nyana ni xin'wana kha xi tsutsuma ni nga tivi ku xi xiya kwihi sweswi mi nga hlamusela swona ku nga ri xi huma tindhawini tin'wana letiya to ka ti nga ri straight good se ivi loko a ri le ka Chavi se va hlamuseta ku ri va hlangani njhani xisa lexiya hi laha ni nga swi vona ku swo tsakisa n'wansati swi easy ngopfu wa 2004 lowa nhwanyana u na vana va 5 vana ku ri hi khumba n'wanuna u vha nyimba 2004 na vana va 5 se mara a nga na ku tisirhelela kumbe ko va timhaka ta wa 2004 hayi swi nga swi vula ku u hlangana vanhu vo hambanahambana mara u na ka misiya ya 5 ku na leyi nga byala mbewu ene ku na leyi nga byalangiki ku na se now ivi a vula hlamuseta ku yena na misa luyani mihliselo wa swi kota ku n'wi tekela nhlokweni ivi a ku he va ka vona a tlha vula kwalaha ku va ka vona a nga va lavi ku va n'wi khuza va nghena ka relationship ya yena na mixo mara va rhongo va ka vona mara imagine n'wana wa 2004 a va ri na vana va 5 se loko va n'wi khuza va ku u tswala ngopfu a ku va zondiwa so laha skoni a va Chavi i munhu un'wana u se mara ka vana lavaya ku na vana va xiza lexiya a va kona se misa luya u koke marhanga ma 5 hi kaya no hi vula muyisa luya George a nga na n'wana a yo bayizisiwa nkarhi luwa u hlayisele mahala se hi ndi ka yena yaloye yaleyo swa hi swi navisiwana se u koke marhanga ma 5 a hlayisaka ma vana va xinhwanyana lexiya so xana n'wina tanihi munhu loyi mi dilaka hi vana n'wana loko a ri wa 2004 va ri na vana hi ndlela ya so xikolo a xi le ku rhandziweni mi titwa njhani tanihi munhu loyi mi yimela community ku na timhaka ta ku ri u kuma ku leswi swi twisa hina
ku vava etimbilwini ku loko u vona n'wana loyi u nga hlangana na yena tlilasini swi a nga ri ku humeleleni swi la ta vula ku swi katsa na wena a ku faileni laya mara xin'wana i timhaka ta ku ri ku na vatswari lava va nga tirhiki mitirho ya vona ku va va kurisa vana va vona hi ndlela leyi nga yinene se hi ri na ku tshemba ku ri lava va nga ku hi tweni vatswari va ta languta timhaka ta ku ri loko vana va vona va kula va landzelela vafana va ta va hlamusela ku vafana va nge va pfuni nchumu mara lexi va fanele ku va endla xona i timhaka ta ku va fanele va dyondza loko va dyondzini va ta kota ku va ti endlela swilo hi voxe wa vona loko hi vulavula hi ndlela leyi ni tsundzuka nhwanyana loyi i mudyondzisi na yena loko ni hlangana na yena u ri mi ni karhele ku tirha ni rise loko u karhele ku tirha la ta swi endlisa ku yini u ni hlamusela timhaka ta ku ri no la ta kuma nuna loyi a nga na mali se wa vona miehleketo yo fana na leyo i miehleketo yin'wana leyi nga tshamisekangiki hi timhaka ta ku ri u nge hleketi ku ri munhu un'wana u fanele ku endlela swin'wana u fanele u kota ku ti endlela swilo swo karhi na sweswi timhaka ta ku vavasati na vavanuna va ringana i mhaka leyi hi faneleke hi yi tiyisisa kambe ku nga vi na munhu loyi a ngo yena u fanele a endleriwa swilo hi munhu wo karhi swi fana na sweswi loko wena u kuma ku ri kumbexani u rhandzana na mi nga kombisi nchumu le vavanuna lava marikani na ku swa vavanuna na masiku lama na vavanuna va rhandzana swi nga endleka wehe ku a rhandzana na marikana la loko u rhandzana na marikana i timhaka ta ku marikana hi yena a nga n'wansati wehe u fanele u tshama kha u nyiketela yena mali wa yi vona mhaka kona se swilo leswiya swi fanele swi nga no yi wela ka wena hi ku hi wena u faneriwa ku example leyi maxava a yi onha nchumu guys lava nga le ka ndhaka mike ne va nge le vulani i tatana nombelani ne mi ya va cheka ka segment leyin'wani na loko va tshamile va tshama mungu voko halava nga ri nkulungwana wa tirhisiwa la so na mtwisisa ku hava ku a ni ta lava munhu un'wana xikarhi ka vanhu lava wa tikomba munhu loyi nga ri u fambela tlhelo ra rin'wana ene mi loko ma vula so ku na misa n'wana nga ta la wa rixaka rera wani na u rhandza vavanani a nga jiki ndhaka yona hi maybe a ku ri sayini nkarhi loyi nyamala leyi na nga ri ku pfumeleli mala so then ku va na Rocket a nga fika a kombisa swin'wana swa ku na matiko ma ku hlayanyana lama va nga le ka nkayivelo wa mati ne ka Joseph ala ku huma ku muhumelerisi laya ku na thangi ra tiko mo thangi ra tiko leri tirhisiwaka hi tiko hinkwaro se makuta ka Joseph no twa ku hi kun'wana hala ka Joseph loko mi fika kona fa mi rhanga mi ya hosini va mi tsarisa network he vanhu loko a mi nga ta ndhuneni a nge khomi foni so ku na thangi ra tiko lava xifundza loko xi ta xi siya kona mati ya va teka se ku na un'wana wa mjani loyi a nga kwatisiwa hi ndhuna hi tivi hi ndhuna mani kwini a nga dlaya swikhova swimbirhi a chela laya va manwini mati he mi nga voni ku nyuhela i swikhova leswi mara a va humesa xikhova leswi mara ka Joseph ni tshami ni swi twa leswi ku va ku ni yo twa ni nge vuli ku i mhaka leyi ni nga ta ku na yi tiyisisa na swin'wana loko u ya ka Joseph u fanele u tshama ka Joseph ku va ku ri na ti-test leti u endliwaka tona na swin'wana very ka Joseph ku landzela ka N'wakhuwani loko u fika kona ku na xiza xin'wana xi nga tshama xi fika laya xi fika loko xi fika na madyambu na pundu va kuma ku a ku yindlu yi na yi na furniture hinkwayo se ka Joseph ka Joseph na kona ni twa ku laya loko u fika kona so u fanele ku very loko wa ha ku fika ku tatwa tilunyana ri ba ku na ku huma mapapa ku na pfula va ku testa ku ri hi pela u tini na se hi leswi ni nga swi twa hi mhaka ile ka Joseph fane ku tivi no ku tiva hi ku twa kuna xipikara xin'wana xo ringana lexi ma xi tivi ma xa so ku chayisa so xisa xin'wana xa ka Joseph xi ba ku huma khomba xipikara xa so xi twa ka tiko hinkwaro hi murhi na tiko leriyani ne hi murhi
loko na ku switsongo van'wana va ya ku tlangisa nga radio kweli ve ri ku fika na punta va ku wala tibiya va humese tibiya va ku biya ve ri va ni ntlangu bya chaya yi nga helangi yi nga hisangi no ni tshama ni twa ku loko vona leswaku va rola boleni na swin'wana na swin'wana ka Josepha ni twa ka ku ri na swiza swin'wana so swinharhu wa ta ku leswi swo kuma ku vanhu vatangi a gaming ku na club yin'wana ya hala ka hina va ku i Osters yi ya leyi va fika va tlanga va ku nghena swiza swinharhu ve ri swi va bale venot swi ri 3 loko la na swivona wa vona leswaku ku murhi a wu tirhi u hemberiwa hi vanhu ne miri Jomasona nga swi vula ku ri motsati leti nga ta 11 mi vona ku ri nge ti dina ya swa humelela swilo leswi swi humelela ngopfu swo fana leswi uma na un'we va Profeta Zingi ma vativa vana nhlamusele no hi hlamusele nyana hi vona i nga ri na kayivela nyana switsongo hi vona ya mi nga kaneti loko ku ri va huma kona a va hi hlamuseli ku va endlisi okay Profeta Zingi bana kere hi leswi vona i title ya vona leswaku title ya uprofeta uprofeta ni ku vumba so i profeta right so now Profeta Zingi baba manyaleni lamakulu swinene endzhaku ka loko va mbundluselini timembara ta kereke swin'wanyetana switsongo hikwatu va swi susa makhwiri vana leyi ni nge vuli ku allegedly mhaka na voice note yi nga kona leyi a va kha va tengisiwa a ni swi tiku lowu a va tengisa i spiritual father xa vona hi ku a wu twakala ni le ritweni ku twa ku vava a ku Zingi xi ku papa ni lava ku mi hlamuseta mina a ni mina ni lava ku boxa xihundla hi ku leswi xi ku mina loko loyi ni ya n'wi mbundlusa a ku ri na ntsuvi siku rero ntsuvu wa endlisa timistake ntsuvu ku lava u ri muprofeta so u ri nhwanyana luya va famba na yena a fika a nghena na yena enkumbeni n'wanuna vuprofeta byi va kona bya famba hi ku ve ri a ku ri na moya wun'wana loko u khubumeta Saul a endla swo karhi swa ku biha se na laya moya profeta maybe wa khubumeta loko va ri kerekeni so mara laya ni mprofeta va ku va swi vona ku la ku na switsutsutsu vo boheka ku va mbundlusa so va mbundlusa a va pregnant ku tsutsiwa khwiri va mbundlusa a va sweswiya va za va swona ku la se xivelekelo xi ta rosa va ku a ha susi a za bebule so a ku ri nchumu lowu se a ri ku karhateni se kuma ku vanhwanyana va ku tala va le ku tshoveni ka mbilu hi muprofeta no ka ni nga tivi ku ri maybe muprofeta a nga va byeli ku na wena u ta va prophetess hikuva ni masiku lawa loko ri muprofeta u teka sa tive ri prophetess swimanimani va rivala ku ri vuprofeta a byi sexual transmitted ku mbundlusa i mhaka ya moya so hi nga tivi ku maybe a swi ta tlulela laya maybe ku maybe va nga ka tirhisa xiwachu na hikuva nga ve ri xiwachu xa tirhisiwa phela u kota ku vona swilo ma yi twisisa se mara na sweswi va tirha hi ndlela yaleyo a ni sure ku kereke ya ha ri kona kumbe njhani ke ya mbara ya vona va tirhini va tiphinini va tiphini hi nkarhi wa vona ni va tiphinini so loko ha vuya ka liya Chavi u ve u gudu ngo Chavi ku loko a lava ku interview u n'wi bukela guest house mi fika mi ka guest house mi rhanga mi endla yini ka guest house buka swa le Giyani or ka Malamulele swi ya ku u le kwihi munhu wa kona u tiva ti-guest house leti a hikwati Chavi leya ka Malamulele Chavi u nga ku mbundlusa va n'wi tivi influencer n'wana hi ku mbundlusa xa mbundlusa hi sexiya xa mbundlusa so xi fika xi tikombile ku xi buki room xi va interview la ka yona a ni xi vekela i cover leyi kombeti ku next xi va interview xi vula na va kha hlamusela sweswo ku endleki yini ivi camera hi mistake yi jike kwihi u vona mbedo ku na mbedo laha tlhelo laya ku la ku mbundlusiwa loko va heta ene vhele the following morning misalo ya na nhwanyana luya a va tikomba ri shawareni and as mitani mimwe leswi mi nga vula ku ndhawu liya va tikomba ku va ri loko endla content wa swi vona ku hana shawara a yi kona u nga laha tiko hinkwaro u nga yi kumi shawara so a va ri kwalaya va ri ku tiphina va kha swi tata ti-picture va ri kwalaya ivi then va ya kwini ku khideni no ni nga ti ku Chavi maybe a va ya ku va tekeni ku va ta kota ku endla yini va tlhelela kaya because va huma masati ma phalavuro se sikoni loko yi twa mati ro sungula pool
yiri a ku ro sungula ku nghena a province imbali na braya kona vele ri andri mamu ngopfu a ri jeku impela mara a ri tiyerini ku leri a ri vutwini ka ri hava ri mamu vana va 5 ri mamu va fana mi rivele a ri lan'we xivumbeko leri ro hlekela hi jeli ri hala va zama ku jeka ri hala va jeka so ivi swi loko yi nghena ndzeni ka pool so swi tiva nga ri pool liya hi leyi humesa mati le hansi yi tlhe humesa mati hala henhla so a ni ma vona mati lama loko ma khama ku ma yi ba hi xindiwandiwani swi konine yale ma vona mati ma hi koka ma yale se van'wani va ku hasi koni mi beki a hi ma tolovelangi mara xivutiso ma swi tiva ku vanhu va swikwembu na mati a va kumani vana swi tsanana mini xoko swi loko ya nga ngheni yi nge vuyi va ta vhela ku yi tshama yi chayeliwa loko mo vona swisani swa yo swi konine ma swi va ku hayi munhu u twa ku vava lowu ku na munhu un'wana u n'wi languta xikandzeni swo lowu wa u twa ku vava se yi boha hi xindiwa mara mati mapoli ma nga za ma mi nwelisa mara se yi nwelini ya hanya hava u nghenile n'wana a yi tlakula se mara lexi hlamarisaka i ku ku vi na hoyihoyi va ku Rivonia se yi lava tingati ta vanhu he vana kambe Rivonia yi fambisana na ku khendla yi fambisana na mani na ku khendla na mani vo maxava na va kokole Rivonia ve na vo chavi va kona kwele ku ri ti-influencer to tala ta gaza va ri tivela kona Rivonia yi nga mi bayizisi xiyenge laya yi khenze mamboni hi mi general mfu u nga vitani i tiyiso ku hava principal ro ka ri nga bohangi no principal yi mani se ku na ku hambanahambana an'wana va bohela ku chaviwa van'wana va bohe mhaka va swi tiva ku switu swa principal swi na tinyimpi ngopfu laya ka loyaniwa mavoko alaya so ho ka hi nga tivi ku yona yi fike yi nyikela yini kwalaya hikuva van'wana va nyikela swa ku hambanahambana van'wana va fika va nyikela hi ku mina ni ta mbundlusa ngopfu vana va xikolo mina ni ta mbundlusa ni ta theniwa sweswo se mara ntlo kha mi ku ku na muyiselo wo theniwa nge le ku teni ivi ku fika yona ambula yona ambula yona na no milata za mina mi a hi tswarisa swihlangi milata za mina leswi nga ta xikolweni loko ku ri namuntlha ti 21 ta February 2026 ni kombela ku after 9 months principal a va hi kombi n'wana wuntshwa loko hi nga n'wi voni principal swi ri va theniwini wa vona swa yatswa ni theniwa wa vona leswiya swa ku tisa swihlangi swi fika swi hlupheka swa vava wa vona vanhu vo fana na hina hi vanhu lava va nga kula ku vava wa vona hi mfo a ni phasa club ni na 2 years wa vona leswo phasa club an loyi a hlaya xipela ra 2 years loko leyi a hlaya xipela ra 2 years mi swi ta tsandza ku ni phasa club mfo wa vona mina na miza loyi Gaza Bosch you know hi nga va hi kha hi yelana ku endla swilo hi ri vatsongo na swin'wana hi ku wa vona mina loko na ha ri primary a xikolweni a ku nga ri hava gezi mfu man hlaya ni vula loko na ha ri na vo 4 years 5 years ni sungule xikolo na ha ri tsongo me a va ku ni ya ku huweni va kuma ku swi ri mi nga mi dlemi ro 7 years mi ni sungule xikolo na 5 years mfu va ku no ya ku tlangeni laya homu mi dlayini loko va fika laya va fika va kuma ku ri ni tlula vanhu lava vakulukumba laya mfu mara lexi a xi ni hlamarisa mfu wa vona mina a ku pfa ku pfumaleka makhandlele yo ku hlaya hi mona a ni hlaya hi n'weti mfu mara ni dlaya wa vona a ni hlaya buku hi n'weti u swi vona ku ri mara loko principal mata n'wina ma fita ku motivate ni mi va twa vanhu loko va motivate leswi ni ta ku n'wina ku ni hlupheki ngopfu ni ta byanyi ku tika mana mina vani ku ri ha xixavo kaya ni dya mhori ni na n'hweti i vona vo motivate ni sungule poultry farming ya mina hi tisiva ntsena no mina leswi ano exaggerate na swin'wana wa vona mina loko ni ri na 6 years a ni na xirhapa
wa vona mi ni dyondza ku byala tikhavichi mi loko a ku ri leswa swa ku munhu wa landzelela tinyiko ta yena a mi fanele ni ri na mapurasi man'wani mo tlula ZZ2 se mara i timhaka ta ku ri loko ha ha kula loko u byala nyana ni byala maviriviri man'wani tiko leri ra laha hi tshama kona a va ta kuma maviriviri ka mina na ha ri na vo 7 years 6 years ambyala njhani ku ri hava jimjotsi ku ri hava yini ku ri hava mati jimjotsi ma ri kona ku na le gwedleleni ko va ku vhela ho tsongo u nge swi tivi sweswo a ku ri no va tshike principal se principal ne yi khumbe ngopfu ma yi twa ku yi na mintwisa principal ya swa cool 6 years se mi na xirhapa se ku va na Gavaza ma n'wi ta Gavaza na n'wi tiva sweswi luya mara ni n'wi tivela ka sweswo ni n'wi vonela kule a ni se tshama ni hlangana na yena kumbexani ni n'wi vona kumbe ri kilometers away from here sweswo ka amoyeni a ri ku trendeni va ku heleli hi ntirho va ku heleli hi ntirho leswi a nge le ntirho ene u xava movha nkulu ngopfu phela wona a wu herini swi tikomba nga ri a wu helangi a ko va vanhu va vulavulaka se va ku movha wa yena wu ta tekiwa swo boha wu tlherisa mhaka a nge he wu afford like vanhu lava va nga ti-enemy then a va ri ku tsakeni ngopfu va rejoice mara se swi ni tlherisa ndhaku hikulu back then a va vula Gavaza a nga wu afford movha luya ku hakela n'wanuna movha luya se ni ti vutisa ku na u se swi cinci kwihi movha wu ta tlhela loko ku ri timhaka ta ku ri movha leyi va n'wi tekeleni ku hakela n'wanuna swi ta loko n'wanuna loyi u ta continue a hakela se mara sweswi va vulavula hi timhaka ta ntirho so xana hi ku ya hi n'wina ni vanhu lava va loko na yena i vanghana va yena xana hi ku ya hi n'wina mi twa nga ri hi kwihi laha hi faneleke hi dlina kona ku byela vanhu timhaka ta hina as vanhu so ya mara mavona mina leswi ni yi hlerisaku swona vanhu vo fana na vo Gavaza a hi vanhu lava va fanele ku va fikelela laha va fikaka kona timhaka ta ku ri va byela vanhu yini hi ku byela vanhu ku le ku byela vanhu swilo hi timhaka ta content and loko u languta Gavaza vanhu vo fana na Gavaza wa vona loko a no va na xivindzi lexiyani va na ku tiya lokuya ku nga na Gavaza Gavaza wa swi kota ku endla swilo u kuma ku ri vanhu va n'wi vulavula mara wa swi kota ku va a swi tiyisela hi ku ya hi leswi ni n'wi vonisaka swona ka social media a ni n'wi tivi ku n'wi tiva mara xin'wana ni nga xi vona kusuka kwele kule ni n'wi vona ka a ri kona u tikomba a ri munhu un'wana a nga na mbilu yin'wana ya kahle ngopfu wa vona leswi a nga swi endla sweswi ka vhiki leri nga ra ha ku hundzaka na swin'wana na swin'wana i vanhu lava wa vona loko va na vo Gavaza va 10 ka Malamulele ni na ku tshemba ku ri tiko ra hina a ri ta va ri tiko ra kahle na swin'wana na swin'wana ku nga va ku ri na swin'wana na swin'wana leswi a swi vulavulaka a vulavula hi tindlela tin'wana hi ku vutomi bya munhu u nge byi koti ku u byi director loko ku nga ri vutomi bya wena mara lexi salaka i ku Gavaza hi wun'wani wa vavasati lava nga tiya lava va faneleke va kota ku yisa tiko ra hina emahlweni mina a ni ta ku n'wansati luya ka out of 10 ka ku kota ku kondzelela na ku kota ku endla swilo swi famba hi ndlela ya kahle a ni ta n'wi nyika 9.5 ni n'wi vona a ri munhu wa kahle ngopfu hayi ku ri loko ni vulavula so no ndlela ku kumbexana siku rin'wana loko a tshama kwalani hi nga tshika hi hlekelelini mara ko va timhaka ta ku ri ni vula ku ri i munhu wa straight navela mathangana yini sweswo to okay se twanani loko a sunguli mhaka leyi mi vulavulaka hi yona ni a mi nge se nghena deep but ya ku Lavender u fanekela a ya a rehab vanhu vo tala va nga ri ku sapoteni mara vanhu va ka Gaza leswi tisa na ku khensa na hina as Matsonga ku because ngopfu ka vanhu lava nga kota ku humesa mali ya ku yisa Lavender ene Lavender ku ri munhu un'wana loyi a tshama kha rhuketela Gavaza the very same person leyi a tshama n'wi rhuketela ku a kahle hi yena nga n'wi kota ku n'wi pfuna a yima ku a kota ku ya a rehab ma n'wi twa Lavender before ku va Lavender loyi n'wi tiva ku Lavender Lavuvu mina sungula ku n'wi tiva laha ka mhaka leyi nga humelela yi kha yi humelela ya ku fambelana na timhaka ta tinjamba na swin'wana ka mbundlusiwa swa ku a ni nga n'wi tivi mo ni mi nyiketa background ya Lavender hi swilo hi katsongo Lavender a ku ri upcoming superstars no taka Gaza ntsena South Africa hinkwayo loko mo cheka mi fambisa ku Lavender Mabunda Petunia mi ta n'wi vona ri ka Morning Live around 2012 somewhere there kule ndhaku
Arika Morning Life. Ivan. Bang aya abula hi career ya music and she was doing very well for Tom Zayen. Yeah. So mina ufika athama Angela mina akuyena ube ahlangana na Nigeria ukari. Loyi na wabona Sibani. Not Luya Ola. Not Luya. Loyi angafika randana na yena. Ola akuri house boy. Ya lo arandana na yena. Arandana na yena. Yes, arina mali arina siluka sakuri na ndla everything. Say one day I from Nigeria uyabona ka yena swin'wana akuba family kwafika le the guy afika ngisiya le as emtiri wale kaya se akhathira ku xavisa taveleni akuyo vutomi byi na byi tika ku penga like kuma ku tirha naira now naira yi different kuna rand phela mali loko guys I'm just looking at nanguse something ne ashirika SABC I think akure music what in Morning Life or SABC it's not Morning Life because Morning Life area ka SABC 3 the SABC I think 1 not 2 yeah. SABC 2 yeah no guys ndaishare she looked very very well yeah so now no loko bafika le Going to a vest. no vula ku akuri munhu But it's not question like to my lamb. No, Costa Smenya. It's a lady. What we're going to marry her. So now Africa Nigeria Africa kuma kumisalo song siya Nigeria so loyi ngimtiva ku yena ayi ku sivara Ola atibutisa ku why nga vuyangi a contacta n'wana munghana wa Nigeria ku famba ka ndhawu so wa nchekela munhu wa so se misalo a lava until aza akuma Lavender hilava nga zama kona ku vuyisa Lavender South Africa by that time loko se a vuya Lavender se vutomi byena a byi ri mess that's why akuri Ola munhu loyi nga fika antisela mavona so that's why nampa holova na Ola va tlhela va tshama swin'we wa vona minkarhi yo tala vanhu vana ku va jaja munhu va nga tivi leswi swi nga n'wi endla ku munhu I munhu wa njhani yes ene swi va swi ri na nkoka ngopfu minkarhi yo tala ku ri munhu a nga sukeli munhu a n'wi jaja a ku sweswi loko a ku vona munhu a hleketa onge u nga va u ri munhu wa so na swin'wana na swin'wana mara munhu u fane a ringeta ku rhanga a tshamanyana xikarhani ivi a kota ku dyondza a kota ku twisisa hi vuenti ku a ta kota ku va na vonele hi wena na swin'wana na swin'wana leswi vanhu vo tala va tala ku swi endla hi vanhu vo tala especially ku nga va ku ri timhaka ta ku ti-influencer and all that wa vona na loko ni vona wena mina no hleketa ku ri loko ni vona wena ni vona munhu wa ku sweswi u swi endlaka loko u ri online mara loko ni na nanguta ni tshami tlhelo na wena ni na vona ku ri you are a very decent person u munhu loyi na swi I munhu wa vutlhari munhu la a nga kota ku endla swilo swo tala na swin'wana na swin'wana mara hi ku ya hi nawu loko ni ku vona u ku hi le ka Gaza Bosch a ni hleketa ku ri hinkwaswo miza loyi ko va menemene vutomi bya yena I menemene xin'wana na xin'wana lexi a xi endla ku menemene mara kasi swi na nkoka ku munhu a kota ku za u tshama kusuhi na munhu wa vona a ku ri na I mani loya miza loyi a ri last week wa Soli Makam la Fred Ball info loko wo swi twa kumbe u swi vona u swi hleketa ku I munhu wa njhani na swin'wana mara loko dirila u swi twa ku ri munhu loyi tima handle ka tima la mina nga chami u tima ku fana na wena ni wehe u chamiwa hi tima hi timhaka ta ku mi famba tilayini tin'wana mara hi ku ya hi nawu hi ku ya hi nawu miza luya u na content una ku kota ku twisisa vanhu kuna ava humble ava na mahanyele na swin'wana kahle munhu la nga ha mahanyele ko va u herwana hi ku lava va swi kota ku hanya so so principal na tshemba loko mukumisa lo tlangela line yin'wanyana u chamuna hi ntima wa n'wanuna na siku leri u khomedini kwalaya a tshama kwela nga tshama kona a va hi ntima se miza loyi munhu loyi a chama hi ntima ya vavanuna so ivi so Lavender vutomi byena na believer ku loko a ya vuya ku ta ku ri na ku cinca swinene ku ta ku ri na ku cinca hi ku ri very we rehab mara vo tala sa va sina ku lwisa Gavaza va ku hey why ku beliwa yena mavoko ku ri a yena nga humesa mali a ri one mara yena nga ta anga initiate ku ri a endeni swa so and then
6 months 6 months and then loko a ku ri wun'wana munhu a yo posta ku a hi nyikeleni vanhu vo tala va nga ta va nga nyikelangi because munhu loyi a nga na a influence nga na influence ka those streets and all that. No, that's why. u ta va a nga mbundzusiwangi for 6 months. Yeah, sweswo laya a va tlangi laya i swa maphela va ya Swi swa ku ta maphela. va ende hi leswi lavaka swona na we loko ya ri hi ku Mi nghena njhani? mara leyiwani loko ya rehab Ku lane vandla swa street ku na n'wana un'wana loko na ha ri TUT a tala ku tsutsuma la switarateni swe laha Kedia campus va ri i Lerato Yeah. i Lerato if I'm not mistaken n'wana luya loko va ndle na bazi la nga ko Lavenda bazi leri ya ku fanisiwe picture ya Lerato before and after mi ta swi vona ku rehab liyani Ya tirha. tirha n'wana luyani without sorry ku vula leswi before a ya laha tikomba nga ri mukhegulu hi vana the way a ndlise swona hi ti-drugs sweswi i muntshwa u tlhelele ka vuntshwa bya yena Kasi a va hi tirha. so I think i rehab ya tatana Muloto yes ya Bongeni Mara a hi twanani lawani. ya Principal. abo Bongi No host ya n'wina la vitana hi vito. Ku swi ta endla swi vuya ku nga ku ri munhu wo hemba. yeah Hi byeleni la. Lavenda u ya a rehab ya ku mbundzusiwa, u ya a rehab ya swidzidziharisi, u ya a rehab ya mabyala, u ya a rehab ya ku hemba na. ya munhu loyi a nga ta yi hlamula Ya, ni ta yi kahle hlamula. hi loyi a nga la kusuhi na mina i ku munhu wa ku fana na Lavenda ku na lava n'wi tivaka before yeah a va ka state lexi a nga ka xona yeah Uma ka ngoma. no uma a la Elim okay so vanhu wo fana na Gabaza va dyondzi swin'we xikolo na Gabaza so Gabaza yena n'wi tiva ku better than most of the people ku tlula hina hinkwenu hi nga swi vula ka social media ku ri this person a ri munhu wa njhani mavoni so Lavenda i munhu loyi a nga lahlekeriwa hi vatswari a ha ri ntsongo oh shame mavoni so kuma ku a nga ha ri na loyi a n'wi guidaku that's na xikolo a nga hetangi mara mi tshama n'wi loko a vulavula xilungu wa dlaya u vulavula swa right loko a nga dakiwangi ma swi vona ku u shy but hi ku u fanekele a tshama a ri high a endla na tiplan ta ku endla mali Experience ya Lavenda mi twa ku hayi u shy. mina ni un'wana wa vanhu lava koko ni nga ri a ni ti ka social media ni ta vulavula leswi ni vi in contact na vanhu vo tala ngopfu loko munhu a kha twa ku vava ni na swi kota ku n'wi foyinela yeah no fana sweswiwani ko va na un'wana a nga tshama a tsala unfortunately ni n'wi byele ku a dileta but van'wana va swi vonini a ni hlangana na yena ni Yeah. loko ni hlangana na yena a ri ka state xa bad too much a ku bebula vana yeah ni swi koti ku voma 6,000 yi kuma Ya, mi nyikela. for vana lavaya I remember last time loko a ni texta ku vona vana va va kulini va fika kwini u kuline ka mi munhu luya Yeah. vona va kulini va njhani ma twins then a na ndzi tshama ni tlhelela or ni ku ni lava chumu kanjhani kanjhani why ni un'wana wa vanhu lava va nga pfuniwa ngopfu hi vanhu va le handle Yeah. so na swi tiva ku pfuniwa a swi vuli ku wo fa u va kha u lava ku gaina swin'wana Yeah. and at that time I remember 2000 I think a ni yi kumi ka vanhu va ka Gaza because ku na vanhu lava ni vulavula na vona ni fanele ku na munhu wa so ni kombela mi ni sendela mali ya so va senda then yi fika yi ku 6,000 na xapahla nxana swina ti-transport na swin'wana swilo swi va right Yeah. man twisisa and a hi vona ntsena va tele ngopfu vana vo tala lava mi kuma ku a ni texta ku ri a ni na titangu ni swi voko okay titangu hi mali 300 no it's fine I can sacrifice my lunch Yeah. then ni senda mali ku a kuma titangu Yeah. man twisisa yeah so i ku wun'wana na wun'wana vo talo i ku a ni munhu wa ku ni tata ka social media ni ta vulavula hi swona that's why ni kuma ku ka social media ni va komba leswi va lava ku vona ku tsona hi Gaza boxa ku i menemene yini but there is a lot na swa right ni swi tivaka ku ri Wa swi behind endla. na swi endla Yeah. that's why u kona loyi a nga ta fika loko mi fika mi ku mhani kahle ni a nge a nga pfumeli sweswo because wa ni tiva mina vukahle bya wena behind the content Yeah. there is me before the content kahle Yeah. kahle munhu ku ya hi sweswo After the mic. yes so that's why mi kuma ku na Lavenda ni un'wana wa vanhu lava ni nga vulavula na vona I remember this other day a nga lwala na Ola va tsaka vanhu life ya henhla ni loko ni fika nampundzu ni n'wi foyinela vanhu va u nga khomfonela a loko munhu a ri ka Facebook ku nghena foni ya rili nga khomfonela va lata ku disturb Lavenda huma ka life leyi hi vulavula a cukumeta grocery that time no ni ta ku sendela mali ya ku xava grocery yeah then you see so that's why ni ku Lavenda leswi i ku na swi tiva ni vulavula na yena swinene ko tala yeah yeah
no wa ta ku namuntlha lexi hi xi kumaku laha i timhaka ta ku ri loko u vulavula mhaka ya wena u vulavula mhaka ya Gavaza u vulavula mhaka ya Lavender na swin'wana ya kuma ku ri vanhu a hi koti ku vanhu va ka social media a hi koti ku hi va twisisa kahle and munhu un'wana na un'wana ku na xilexi Xikwembu xi nga n'wi nyika xona ku ri u fanele a xi endla hi ndlela ya kahle mara swi kha swi tsakisa hi timhaka ta ku ri wa vona loko u endlela vanhu swilo ivi u nga fambi u swi hangalasa hi yin'wani ya ti-strong points leti vanhu van'wana va nga na tona na swin'wana na swin'wana mara va kona vanhu lava u kumaka ku ri loko va endla swilo vo fanele va swi hangalasa ku va ta kota ku kuma vanhu vo tala lava fanele va tlhela va va endlela swin'wana na yini se i timhaka ta ku ri leha swa ku hi jaja buku hi khavara swi fanele swi hela hi kota ku va hi yisa vutomi hi tindlela ta kahle emahlweni na swin'wana na swin'wana mata ntsuka un'wanyana se kha ya ku pfaleni lava vo talo I think maybe hi la na content ya Gaza Bosch va nga kota ku twisisa ku ri a wu zonda munhu it's about entertainment man ku na muyisa wa nga tshama a yiviwa Giyani va ka va ntshesa ku na n'wana ka nga lahleka swikuyini and stuff ni endla video almost every day ku na muyisa wa swanga kan post nga ri na mina switsundzuka that guy ayo ya kumeka a ri liwa home a cukumetile u ri a nga koti na ku famba ni vana munhu loyi a nga fika a nkuma a fa no this guy loyi a nga le post ni Gaza Bosch xi n'wi rhwala xi n'wi sa xibedhlele a ko loko ni fika xibedhlele nese leyi nga rhanga yi ni tekela nhlokweni yi va ku munhu loyi loyi a nga le post ni Gaza Bosch a hi make sure ku because swi tikomba nga ri swi endla va n'wi thavi swin'wana a hi train by all means ku ri make sure ku right and stuff but a ku va be fast for me hi mhaka content ya wena the guy loko a vuya kaya ne the first person va nga la ku n'wi vona ala ku vulavula na yena mina u fonele mina ku ni la ku vulavula na n'wina a ta ka live a fika vulavula ankhensa swinene so that's why ku swi nga endleka vanhu vo tala content ya Gaza Bosch va twa nga ri yin'wana ndlela but ku na swinene yo talo hi nga swi tivi no na ku wa a ti chuha ku ri munhu loyiwani i post ya Gaza Bosch loko hi nga n'wi pfuni swi tlhela ku hi ivi a ya vula ku munhu a nga pfuniwanga no mara wa tiva ku xin'wana lexi xi fanele ku xi endliwa i ku ku na vanhu vo tala lava va nga na matimba ku nga va ku ri swa le mandleni na swin'wana na swin'wana vanhu vo fana na wena i vanhu lava fanele ku va pfuniwa ku va kota ku pfuna rixaka ku na minkarhi yo tala laha u kumaka ku ri sweswi u nga swi hlamusela ku ri ku na swo tala leswi u nga koti ku swi humelerisa rivaleni ku vanhu va swi tiva na swin'wana na swin'wana ku na swilo leswi u nga ta swi humelerisa rivaleni mara loko ku ri na vanhu lava va nga na miehleketo ya ku kumbexani va nga ku fanda ku kota ku endla swilo leswinene ku mbilu ya wena yi tikomba yi ri yinene wa vona loko ni kha ni vulavula hi swilo leswi ni tsundzuka ku na xikolo xin'wana kona kwala ndzhaka laha hi nga tshama kona na swin'wana na swin'wana vanhu lava ya va nyikiwe mali yo ringana 2 million munhu a tlhela a tsala ku unknown wa vona ku ri ku na vanhu lava va nga ta ku nyikela se loko ku ri na vanhu vo fana na lava va nga zi ku va lava ku voniwa vanhu lava va endlaka swilo va endlela mbilu va endlela timhaka ta ku ri Xikwembu xi ta va katekisa ku ya mahlweni va nga kota ku va ku nyikelela hi ku loko va ku nyikelela swi la ta vula ku ri leswi va nga ta ku nyikelela swona a swi nge yi swi ya tirhela wena ntsena ku na vanhu van'wana lava va nga nyikiwa timhaka ta ku ri loko va endla swilo a va endleli vona ntsena se swi va swi ri na nkoka ngopfu hi na ku tshemba ku ri vanhu va le ku swi yingiseleni va le ku swi voneni na va ta kota ku pfuna ivi u kota ku pfuna vanhu van'wana sungula leswi Gaza Bosch a nga byi cinca u right ngopfu good u right ngopfu kwalaho hi kha hi pfala kwalaho tsala swi vulaka ne ka Gaza ne vanhu vo tala va jaja ti-content creator na ti-influencer hi content mara va nga tshama va vona ni na vanhu vo talo lava zonda ku Gavaza ne lava va ri against yena va nga n'wi tiva hi content and the content i ti-jokes ko tala ma vona so u vo swi vona ku na loko munhu o fika ku la ku ya endla comedy night aka malamulelo ri Giyani ku ya Matsonga swi nga endleka va va offended because ka comedy ku lala swin'wanyana mabo swi endleka va va offended se leswi endlaka swi ta endla ku hi chava na ku hi endla kanjani I remember ne mina huma ka Mashoji ka Mashoji la ku huma ku vo Sam Sikiza n'wana Sam Sikiza Hlavulo a chela ku Beni Mayengani that guy u endli tournament ya ball ka Mashoji 10,000 leyi winiwa I think ku ya top I think number kuma 10,000 I saw Beni Mayengani it was good swi va right
vo tala va ku Gaza boxa wena u tiva na vanhu why na wena u nga endli tournament yaleyo na swin'wana mara loko mo vona hlawa ka sikizi ani u le ka loko o kuma a kha attackiwa u vona na munhu wa ka Mashoja a ri ku n'wi attackeni kwalaya mara loko ku fika nkarhi wa ku va ni da ku vudyela vo Gaza boxa na vahlawu mi kona mara mi le ku endleni ka nchumu mara loko u humelela xa bad hi hlava kumbe hi mina munhu wa ka Mashoja is the first person to shame ma twisisa so that's why ku ka Gaza hambi munhu wo va na leswinene kanjhani ne va concentrate ka leswo biha ngopfu eka munhu nge perfect leswo biha sweswo swa ku munhu perfect standi na vafundisi standi na vafundisi mo hi pfala kwala ne vumenemene bya namuntlha ku leswi tisanyana na dyondonyana hi tisa vanhu lava nga na mabuyongo va pfa va hi hlutanyana ku va kota ku veka mavonelo cause leko tala ka loko mo cheka guys ne vumenemene lebyi endlaku hi byi endla for youth why na I youth yi nga le ku trendeni hi swi swo biha ko tala vumenemene byi endleka so i vumenemene ti-influence na ti-content creator leti nga kona masiku lawa I vana lavatsongo so as much as hi kha hi endla vu-influencer lebyi hina ni byi nga influence leswo biha ntsena swa ku mani u tlele na mani u rhandziwa ngopfu mani u mbala swikepezani mani u cinca tingo ti-boyfriend a ku vi na influence ya right sometimes leswiwani swi na nkoka a ku vi na influence ya right hi nge tshami hi kha hi ku ta fana na Samantha ni mixa xikwamula a hi kwani hi nga ta fuma hi ku mixa xikwamula vana loko va ta asanisana a va teli tidyondzo va nga teli vavanuna and a hi kwani mi nga ta fuma hi xikwamula hi kha hi pfala kwala thank you so much for joining na Keza co-host ya mina ne na mina na Keza kahle ngopfu mi veke marito ma kahle ngopfu mara na ku tshemba ku leri I siku ro hetisela hi ku na mina mi yoni juta nyana ni yo mjuta na swin'wana mara hi ri na ku khensa hi ku hi ya kuma ku ri ku na swo tala leswi hi nga swi tivi leswi swi nga humela erivaleni leswi nga ta endla ku swi pfuna rixaka hi ri eka n'wina ha khensa namuntlha amandla danko hey chara